izinyembezi zothando eziqhamuke nxasimanje manje sothando lesi sesingopha mlando esesenza abantu bahlukana nazo zonke izinto abanazo kufaka phakathi ngisho imfundo sebehlukane nabo bonke odade wabo bakwabo ngisho abazali babo bathi ngenxa yothando ushelana noqamana kwabasebakhona nemvula nemvalamlomo bathi ngenxa yothando besho sofa silahlane befunga isiphambano mina ngikhala ngezinyembezi zothando. Seyisuzelene seyijikelene phela sebexabene 6-7 ihlezi kubanje imhlangano kaze phela phezeni isifungo lezane ezenza ngosuku lomshado mebese ntshalana imithetho ukuphazima kweso seliphelele philo loluthando belivutha umlilo yilo selenze wakhihla isililo mina ngikhala ngezinyembezi zothando mina ngikhala ngezinyembezi zothando Kazomna ngiyazigeza izandla yebo wangini ngisibuza ngisiphendula ukuthi ngane qambamanga empeleni nje awuzange wamthanda kungani kumele ngashonila nga ungazange wambeka isandla noma bese kushiya usuyakhala ube wazi kahle ukuthi ngaye mawungenandaba hayi mina ngiyazigeza izandla indoda enamandla. Uyabona lo muntu wesifazane yinhle le yanto yinhle le yanto mangiyibona kuvela ukuthi ngimoyizela kuze kuvele elomhlathi ngoba nje lo emnyama ukuthanda umuntu enye into kodwa ingane yakwethu hayi ngeke ngiphela amandla mina isona sikhathikile sepe ngisebenzise ngibone ukuthi ithemba lami ngeke liselibuyeleni kumina ungunaphakade tu kuphele